Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Murakaza neza mwese. Abantu bifuza ubutaka bunini cyane, ubutaka ahantu ushobora gukorera projet nini ishoboka, tubazaniye ubutaka bunini mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu Murara. Aho tubazaniye ubutaka bungana na hectare 2, urumva ko ari hanini cyane, na ahantu heza ushobora kuba waguruka wakatamo n'ibibanza, cyangwa se ugakoreramo indi projet ikenera ubutaka bunini nk'ubu. Ushobora kororeramo, ukoreramo n'ibindi bikorwa, ushobora kororeramo unahaba, kuko ni ubutaka buri mu miturire. Ubutaka bwacu buri muri zoning area ya R1, na ahantu heza cyane. Aha ni ahantu ushobora kuba washora amafaranga yawe, kuko ubu ni ubutaka bunini cyane. Ahantu hakasemo ibibanza, ukajya ugurisha ikibanza kimwe byaba ari bien, kandi unahakoreye andi ma projet akeneye ubutaka bunini nabwo byakunda rwose. Urabona ko hanatuwe, hari amazu. Rero ubutaka bwacu buri mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu Murara. Turi kubugurisha $500,000. Wakwibaza ngo amafaranga ni menshi, ndayangubwiza ukuri ko iyo zo $500,000 umwaka utaha uzaba warongeyeho nka $300,000 kugira ngo ube wabona ubutaka nk'ubu. Rero you better ko niba izo $500,000 zifite wazishora mu mitungo itimukanwa uyu munsi, kuko umwaka utaha ntago ayo mafaranga ari uzaba ukibasha kuboneraho ubutaka. Duhamagare mu bambere rero kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe, tuhaguhereze ibyangombwa by'ubutaka bwacu byose birahari. Uraduhamagara ubundi tukabukugezaho. Ushaka gusura, ushaka kubureba bwose tukabukugezaho. Ngiye kubatembereza amabereke uko hangana. Aha hose muri kureba namo harimo inka, ariko inka zo ntago turi kuzigurisha, n'ubutaka turi kugurisha bwonyine. Kuzenguruka, kugenda ukazenguruka n'ahantu hose mubona hahinze ibigori, ubutaka bwacu naho ngaho buri. Ni bunini cyane rero, ni iminota 10 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Uri n'amaguru, uri n'ikinyabiziga, urumva ko ari nk'iminota 4 cyangwa se iminota 5 bitewe n'ikinyabiziga uri kumwe nacyo. Na ahantu heza rero, uhashaka waduhamagara, ukaduhamagara mu bambere. Iyo nimero ubona kuri screen yawe wayitubonaho. Munsi y'iyi video harahagena umwanya wa comment, naho wahadusanga. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zindi dukoresha zose. Dukoresha Rubavu Real Estate, haba kuri Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Ushobora kudusanga hano dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, uhagera uhita ubona ibyapa byacu ahantu bimanitse, uhita ubona office dukoreramo. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse mu ntara y'Iburengerazuba, cyane mu karere ka Rubavu. Ukeneye n'ikibanza cyiza, inzu nziza, ahantu heza ho gutura mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru, nabwo waduhamagara tukabigufashamo. Twongera gufasha abakiriya, abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bworoshye, bwiza kandi bwihuse. Tugafasha abantu kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza.
ukeneye apartment mu karere ka Musanze, ukeneye apartment mu karere ka Rubavu, turahari kugira ngo tugufashe, ndetse n'izindi services zose zitangwa na real estate turazitanga. Rubavu Buy and Sell Limited dukorera mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Rubavu ni naho office yacu iri, tukajya gukorera no mu karere ka Musanze kari mu ntara y'Amajyaruguru. Duhamagare, mutwandikire, mudusangaho dukorera hose mwahatubona, tukabafasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.